Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka. Yora cash. Yora cash. Nabyiyumviye rero hano turi muri Yora cash. Airtel Tigo gahunda ni yayindi rero. Uyu munsi tuje hano ibumbogo aho tuje kugira ngo dushikirize umuntu amafaranga ye yatsindiye. Wo nta wundi n'umukiriya wa Airtel Tigo watomboye amafaranga ye. Nakubwira iki rero nta kindi bigusaba. Wowe muntu tureba ni rimwe gusa wohereza kuri 155 nawe ukabasha kujya muri Yora cash. Gahunda ni yayindi Yora cash. Yora cash. Bigenje ute kugira ngo ubashe kujya nawe mu banyamahirwe? Urumva byarandenze kabisa. Byarakurenze. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero ugiye kuzamukamo hariya witomborere cash. Bagiye kukwambika rero agafuka kugira ngo ubashe kuyoragura amafaranga ufite naho uyashira. Tayari twagiye. Yora cash. Yora cash. Rimwe, kabiri, gatatu. Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Yora cash. Yora cash. Yora cash, wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora cash, kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora cash. Twarejeje amashi. Yora cash, warya cash, wowe kome zukine. Hanyuma hano rero ndi kumwe n'umujene yararimo ayoragura amafaranga ye yatomboye. Reka mubaze uko byari bimeze ko nakubonaga uyoragura, byari bimeze bite? Nari nabashije gutombora muri Yora cash. None se mo hariya muri kariya ka cash box uyoye amafaranga angana iki? Nyoyemo 138. Ayo yose ubashije kuyayoragura? Hanyuma wakoraga iki? Akazi ko mu rugo. None ingamba zawe nyuma yaho umaze gutombora aya mafaranga, wowe ingamba zawe ubu ngubu nizihe? Ugiye gukora iki? Ubu ngiye kugenda nikorere. Aha, niriye jambo wabwira abantu badukurikiye ndetse n'abari hano bose batemera ko iyi gahunda ari impamo koko? Icyo nababwira ni ukugerageza ngire ngo nabo ibyiza babyiboneye bibaye, bagomba nabo gukora ibyo biboneye bakajya bohereza ubutumwa bugufi ku 155. Okay. Airtel Tigo, iryitanu ryaguhindurira ubuzima. Niryo ukeneye ngo Yora cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagare 155. Ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru. Ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.